Pesemetonan ring Gria Mas samping Abian Semal Badung, ngemargiang upacara pelebon ide peranda istri Waisnawa ring Setra Gede Abian Semal Badung. Ide peranda istri Waisnawa lebar riantukan sungkan, sahe sampun solas rahina opname ring RSU Sanglah Denpasar. Dudonan pemargin upacara pelebon ide peranda istri Mas Waisnawa sampun kakawitin saking semeng dawek tanggal 16 April warsa kali tali siongolas. Pas semetonan wiadin krama Banjar rauh ke Gria. Ide peranda Mas Waisnawa rikantu newalake mepesengan ide ayu ketut alit embas ring warsa siu 900 tigang dasa saha abiseke dawek bulan Desember warsa siu 900 sia dasa. Sadurung ka abiseke ide ayu ketut alit nanin dadas perawat ring puskesmas penyaringan Mendoyo Jembrana. Ide peranda istri Waisnawa lebar ring yusan ide sane kaping ulung dasa sia riantukan sungkan saha polih opname ring rumah sakit Sanglah. Ide nilarin rabin ide pedanda putra Mas Waisnawa pitung diri oke saha solas putun ide. Okan ide sani kaping 6 ngangganin keluarga Gria Mas samping Abian Semal, ide Bagus Wirawan Mausang, ide Ratu peranda istri Mas Waisnawa lebar ring tanggal 14 April warse kali tali siongolas, ri sampune polih opname solas rahina ring rumah sakit umum Sanglah, riantukan sungkan sesek saha keni infeksi paru saha penebalan jantung. Pidabda pemargin upacara palebon sampun kekawitin saking tanggal siongolas April warse kali tali siongolas, sane kadulurin antuk upacara pembersihan. Harapannya bisa mungkin ya mencari dewasa yang baik untuk bisa melakukan acara ngasih beliau untuk bisa menyelesaikan upacara yang upacara beliau bisa mujur sunyi loko. Pucak upacara palebon kemari giang ring tanggal 16 April warsa kali tali siongolas dawak rahina sukra klau ring Setra Gede desa adat Abian Semal Badung. Pemargin upacara pengabenan karembe antuk kramo Banjar adat Kraman Abian Semal. Majeng upacara penglantur ipun pemekas upacara ngasti kantun nyantosang dewasa ayu. Upacara palebon ide peranda istri Mas Waisnawa kapuput antuk kali diri sulinggi minakadi ide peranda istri Kania Ketut Kajeng saking Gria Kajeng Abian Semal miwah ide peranda Buddha Sukawati saking Gria Sukawati Gianyar. Sesampun pemargin upacara pelebon kelanturang antuk upacara nganyut ring segara matahari terbit Denpasar. Artaya Bali TV.